Bismillahirrahmanirrahim. Tedurikamuge mayakan nanganeve bab. Mayangullah wahi kurabbiya. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maani e imam vijja mistakunne tiyabamihun Allah taqwa verwashev. Adi tedurinna ekuga tiyabamihun washev. Mayangullah wahi kurabbiya. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. معني هم كشور مسلم فرهنناي مسلم أنهنناي مؤمن فرهنناي مؤمن أنهنناي كيامنتري ألوري فرهنناي كيامنتري ألوري أنهنناي تدوري فرهنناي تدوري أنهنناي ketteri firihenunnai ketteri anhenunnai birwetiwa firihenunnai birwetiwa anhenunnai sadaqat de firihenunnai sadaqat de anhenunnai rodhifa firihenunnai rodhifa anhenunnai evrenge farujuta ebehi jinsi gunanta rakkatir kura firihenunnai evrenge farujuta rakkatir kura anhenunnai gineginen Allah hadumako zikru kura firihenunnai gineginen Allah hadumako zikru kura anhenunnai emmennataka Allah faafussumai boduwegenwa daruma tayyar kurevviye Allah wahi kurevviye falau sadaqullaha lakana khayran lahum maani Allah euren tedwerwinama ekan euren hewkan boduwiskan kashore عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه. معني ما الله وكلي غفان رسول نبي عبد الله بن مسعود كبان رواية ويو එකලේ ගෆාන් විදාළුවිය මෑන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවිය හමකෂවරුන් තෙදුවරිකන් හේවකම මගුදක්කේ අදි හමකෂවරුන් හේවකන් ස්වර්ගය මගුදක්කේ අදි හමකෂවරුන් තෙදුබුනුන් ආදකෝ එකමුගා දෙමිහුන් නමීහා දන්නාෂ එගතුගා ඒනා දෙමිහුරුමු අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා ඒනා අකී සුද්දීග කමුගා එබහි තෙදුවරිකන් බොඩු මිහ කමුගා ලිව්විදා හුට්ටේ අදි හමකෂවරුන් දොගුවරිකන් නුබා කන්තකම් මගුදක්කේ අදි හමකෂවරුන් නුබා කන්තන් නරකේ මගුදක්කේ අදි හමකෂවරුන් දොගුබුනුන් ආදකෝ එකමුගා දෙමිහුන් නමීහා දන්නාෂ එගතුගා ඒනා දෙමිහුරුමුන් අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා ඒනා අකී කද්දාබුක් කමුගා එබහි දොගුවරිකන් බොඩු මිහ කමුගා ලිව්විදා හුට්ටේ. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح. ما نيمان الله ودبفاكلون رسول لب علي غفان ويدركلون أبو محمد الحسن غفان وكبان رواية جنبه يكلي غفان ودارويه ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹುನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗಫಾನು ದಸ್ಪುಳು ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಎಕಲೇಗಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯೋ ಕಂಕಮುಗಾ ತಿಬಾ ಅಶಕ್ವಾ ಕಂತತ್ತ ದೂಕೊಲ್ಲ ಶಕ್ಕುನುವಾ ಕಂಕಮುಗಾ ಹಿಫಾಶ ಹಮಕಶವರುನ್ ತೆದುವರಿ ಕಮಕಿ ಹಿಂಗ್ ಹಮಜಹುಮಕೆ ಅದಿ ದೋಗಕಿ ಶಕ್ ಉಫದೆ ಕಮಕೆ. وعن نبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول يعبد الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة متفق عليه.
ಮಾನೆ ಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ರುಸುನ್ ಲೆವ್ವಿ ಸಖ್ರ್ ಬುನ್ ಹರ್ಬ್ಗೆ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನುಗೆ ಕಿಬಾನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂ ವೆ ಹಿರಕುಲ್ಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಕಿಬಾನ್ ರಿವಾವಿ ಫಾವಾ ವರದ್ದಿಗು ಹದೀಸೆಗ್ಗಾವೆ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ವಿದಾಳುವಿಯ ಹಿರಗುಲ್ ಎಸ್ಸೆವಿಯ ತೇಬಾಮಿಹುನ್ನ ನಬಿಯ್ಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮರು ಕುರವ್ವನಿ ಕೊಂಕೊಂ ಕಂತಕಕಂ ಹೆಯ್ಯ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ವಿದಾಳುಯ ತಿಮನ್ನಾ ದೆನ್ನವೀಮೆವ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವೆವ್ ತೇಬಾಮಿಹುನ್ ಹಮ ಎಕನ ಎಕ್ಕವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಳುಕಂ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆವ್ ekalaangiya evsicce shariik nukura hushkame adi tebamiyunge kaabafeng ebuna kandatta ebahi budan alukanko allah shariik kurundu kollashe adi alungun men namadu kurmashay teduweru umashay iffatteru umashay rahimuge gulun demehettuma ekaliege faanu algun mennan amru kurawwe wa an nabi thabitin sahl ibn hunayf wa huwa badriyun radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bi sidqin balla'ahu Allah manazil ash-shuhada wa imma ta'ala firashihi rawahu muslim ಮಾನೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ರುಸುನ್ ಲೆವ್ವೆ ಅಬೂ ಸಾಬಿತು ಸಹ್ಲು ಬುನು ಹುನೈಫ್ಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂ ವೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನಕಿ ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಬಾವಿರೆ ವಡಾಗನ್ನೆ ಬೇಕಲಿಕೆ ಸಹ್ಲು ಗಫಾನು ವಿದಾಳುವಿಯ ಹಮಕಶೋರು ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯ ತೆದುವರಿ ಹಿತಕಾಗಿಂ ಎಕಲ್ಯಾಂಗ ಮೊಗ್ಗಾ ಶಹೀದ್ ವುಂ ಅದಾಗಿಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹದರತುಗಾ ದನ್ನವಾಯ್ ಫಿಮಿಹಾ ದನ್ನಾಶೆ ಏನಾ ಬಲಿವೆ ತಮ್ಮತಿಗಾ ಒವೆಗೆ ಮರುವಿ ಕಮ್ಗಾವಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಏನಾಯ ಶಹೀದ್ ವುಂಗೆ ದರಜ ದೆವ್ವಾ ಹುಟ್ಟೆ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بني بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى عنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فعزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فاحبست حتى فتح الله عليه فجمع العنائم فجاءت يعن النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم علولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيدي فقال فيكم العلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيدي فقال فيكم العلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل العنائم إلى أحد قبلنا ثم حل الله لنا العنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه ಮಾನೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ರುಸುನ್ ಲೆವ್ವೆ ಅಬೂ ಹುರೈರತುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕಿಬೈನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂ ವೇವ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಿಯವ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯವ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂ ಕುರ ನಬಿ ಬೇಕಲುಗೆ ಹಂಗುರಾಮೆ ಕುರವ್ಯವ್ ಅಸ್ಸುಯೂತಿಯ ಎನುಂ ಬೈ ಅಲ್ಮುರಿಂ ವಿದಾಳುವ ಗೊತ್ತುಗಾ ಎಬೇಕಲಕಿ ಯೋಶಾಬುನ್ ನೂನ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಗೌಮುಗೆ ಮಿಹುನ್ನ ವಿದಾಳುವಿಯವ್ ಮೀಹಕಾ ಎನುಮ ಗಸ್ತುಕೋ ಎಕಮುಗ ಕಂದತ್ತ ಹಮಜಸ್ಸಾ ಎಬಹಿ ಕ್ಯಾವಿನುಕು ಅಂಬಿ ಮೀಹಾಯಾಯ ಕುರೇನುಕೊಂ ಹುರಿ ಮೀಹಕು ತಿಮನ್ ಕಲೇಗ ಫಾನ್ ಅರಹುಗಾ ಹಂಗುರಾಮ ನುಕುಮೆಗೆ ನುವಾನೇವ್ ಅದಿ ಗೇ ಬಿನಾ ಕುನುಗ ಮಸಕ್ಕ ಫಶಾ ಗೇಗ ಫುರಾಳು ಅಳಾ ನುನಿಮೆ ಮೀಹುನ್ನಾಯ್ ಮಾಬಂಡು ಎಫಾವಾ ಬಕರಿಯ ನೋತ ಮಾಬಂಡು ಎಫಾವಾ ಜಮಲಿಗ್ಗನೆ ಏಗ ದರಿ ವಿಹಾನೆ ಇರಕ ಇಂತಿಜಾರುಗಾವಾ ಮೀಹುಂ ವೆಸ್ ನುನಿಕುನ್ನ ಹುಶಿಕಮೆವ್ ಇಲ್ಮಿರಿಂ ವಿದಾಳುವಾ ಗೊತ್ತುಗಾ ಮಿಹಿಂ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ್ ವೆಂಗೆವಿ ಎಫದ ಮಿಹುಂ ಲಷ್ಕರುಗಾ ಬಾಯರುವೆ ಹಂಗುರಾಮ ನುಕು ಕಮ್ಗಾವೆ ಸೆಬಾಮಿಯುಂಗು ಹುರಿಯಾ ಸಮಾಲಿಕಮ ಹುಟ್ಟಿಪಾ ವಾನಿ ಏಕಂಕಮುಗ ಮಚ್ಚ ಕಮಬಾತಿ ಜಿಹಾದ ಫುರಿಹಮ ತಯ್ಯಾರ್ ವಿಗಂವಾ ಬಯಕ್ ಕಮ್ಗಾ ಎಫದ ಮಿಹುಂ ನುವಾನಿ ಕಮಟ್ಟಕೆ ಫಹ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ್ ಹಂಗುರಾಮೆ ಬಡಾಗಿಂ ಅರಶಾ ಕಾರ್ಯ ಬಡಾಗೆನ್ನವುನಿ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ನೋತ ದಾ ದಿಹಾಯರುವೆ ಫಹ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ಇರ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರಬಾ ವಿದಾಳುವೆ ತಿಬಾಕಿ ಅಮರುವಿಗಂವಾ ಎಚ್ಚಕೀಮ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗ ಫಾನಕಿ ವೆಸ್ ಅಮರುವಿಗಂವಾ ಮೀಹಕೀಮ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ದುವಾ ಕುರಬಾ ದನ್ನವಿಯ ಅಳುಗು ವೆರ್ರಸ್ ಕಲಾಕ್ ಅಳಮೆನಟ್ಟಕ ಐರು ಹಿಫಾಟ್ಟವಾಂದೇವ್ ಫಹ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ಎರಶಾ ಎಬಹಿ ಎರಶ್ ಗಾಹುಲ್ವೆರಿನ್ನ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರಬ್ಬಾ ಎರ ಫತಹ ಕುರಬ್ಬಂದೆನ್ ಇರು ನೋಸ್ ಹಿಫೆಟ್ಟುನೆವ್ ಫೈ ಹಂಗುರಾಮೆ ಫ ಅನಿಮಾ ಮುದಾವ್ ಎಕ್ಕುರೆವ್ನೆವ್ ಅದಿ ಅನಿಮಾ ಮುದವತನ್ ಅಂದಾಲುಮಟ್ಟಕ ಉಡುಂ ಅಲಿಫಾನ್ ಆಯವ್ ನಮ್ಮೆ ಸಿತಗತಿ ಅಂದೆನ್ ನುಲಿಯವ್ ಫಹ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ವಿದಾಳುವೆವ್ ಹಮಕಶೋರುನ್ ತೆಬಾ ಮಿಹುಂಗ ತೆರೇಗಾ ಅನಿಮಾ ಖಿಯಾನಾತ್ ತಿರುವಿ ಮಿಹಕು ವೇವ್ ಫಹ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಬೀಲಾಕು ಮಿಹಕು ತಿಮನ್ ಕಲೇಗ ಫಾನುಂಗ ಅಪ್ಪುಳುಗಾ ಹಿಫಾ ಬಯ್ಯತ್ ಹಿಫಾ ಹುಷ್ಕಮೆವ್
fahe ba mihun gateren ekigge ay ekalege faanunga appuluga tavviyo fahe mihaye ekalege faanu vidaluyo hamakashorun animayen khiyanat terwi mihek wani kalege qabila gateren fahe kalege qabila ge emmen timan kalege faanunga appuluga hifa bayat hifaushkam fahe egateren demihen no timmihunga ekalege faanunga appuluga tavviyo fahe ekalege faanu vidaluyo hamakashorun te ba mihun terega animayen khiyanat terwi mihek adiveswe fahe hindu ba mihun geriyeg boluge sifaga ranun hadafa wa ichi genespu fahe et anima mudawtuga terega bebiyo hindu alifan ay sitagati anda lafiyo fahe timan kalege fanuga ummatuga kuri gebes ummataka anima mudaw halalen nukurabwe efo aharminge kibaga wa nikamitikama beyanum bodukan dekawdigen aharmenna mang Allah anima mudaw halal kurabwiyo وعن نبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه माने मैं अल्लाह एकले गफान रसूल ले अबू खालिद हकीम इब्न हिजाम के किबान रिवायत वे एकले गफान विदाल वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबिय व्यापार कुरा दमी हूं वनी अदमी हूं वाकिव दियुम के कुरीगा व्यापार अक़द कुरमा व्यापार रूलालुमगा इख्तियार लिबिगन फहे अदमी हूं एक कनक का तेदुरि हकीगन हाम को फि कमगा वानम अदमी हूं व्यापारिगा बरकाल लिबे हुट्टे अदि अदमी हूं एक कनक का ओळुवाला मकरा हीला हदाफिनम अदमी हूं व्यापारिगे बरका निगुला गनवे हुट्टे